Oke, sereta 19 dari bulan 10, Chilen 12 minggu, minggu ke3, hari ke3, Sesais kaki. Bisa kau jumpa tadi, ada 3 sereta. So, kaki yang bisa berasal lelak, bisa pedih-pedih ya. Laban minggu ni kemarin 2 kali Sesais kaki. Hari 6 bebasikal pagi, lemai main bola, hari minggu pun main bebasikal baru. Engkau tak cukup, engkau amat tak cukup belelak kaki. Jadi sarito semena Sesais Lempung aja.
Oke, nak do aja nak uliah lama, kaki di lelak di pedis.